Iz Meksika prihajajo k nam trije trobentači, ki vam bojo zaigrali vsak na svojo trobento. Ta prvemu je ime Speedy, drugi je Gonzales in tretji je Pedros. Ali če vam prevedemo v slovenščino, Stanč, Branč, Vanč. Zdaj pripravljam? Dajmo malo detonacije. Iz Meksika se selimo naravnost v Rusijo. Pa gledajte, danes je bilo pri nas, bi rekel človek, +10, +15 stopinj maksimalno.
Veste, koliko je bilo danes v Rusiji? Minus 162. Tako si lahko mislite, zakaj se bomo oblekli. Z vami so v prvi vrsti Igor, Sergej in Boris, v zadnji vrsti pa ruska vodka in krompir. Хорошо. Работнички. Можно? Нет, можно. Нет, можно? Мала медведка шла в шуму, но в деревне створили 3 молодые медведки. Раз, два, три.